Ovdje Lardići, danas ćemo snimiti Petit Challenge ili ti ja što nisam imao baš onaj kockasti, ja sam uzeo plazmu. Evo, uradit ćemo taj challenge za minut, moramo ga uraditi. Što mi je tablet pa radim s njim telefon, imam 1 minutu pa sam poslije GPRS-a smanjio i sad odbrava. Sad ne vam nešto pričam. Da li ćemo uspjeti, ima ovdje čaša za water challenge. Neću. Hajde, Džibro, sve više pričaš ko... Evo, pustit ću ga. Ok, izgleda da nismo uspjeli challenge. Evo, kaže Džibros. Evo ljudi, nismo uspjeli challenge. Tako da... izazivam Amela Mesija, Dušana Viljovića i izazivam Bosnija Vlog. Počnemo sve ostalo. Šta ovo uradim water challenge, znači prije lika sam nabrao Bosnija Vlog, pošaljite i ovaj video na njihov kanal da vidite i da uradim. Pošaljite Amelu Mesiju, Dušanu Vidoviću. Sad ide water challenge. Pustio sam impeta. Da mi odbrojava. Sad idemo water challenge.
Vrimo i da dobro startam. Znači, pozivam za 5. challenge Amila Mesija, Dušana Vidovića i Bosnija Vlog. Pošaljite novi video u njihov kanal u deskripciji. Krenemo sa water challenge-om, nadam se ću uspjeti, znači 15 sekundi pola litre vode, tako da idemo. Uspio. Što je imperator. Uspio. Tako da ljudi, znači pozivam da uradi water challenge. Amel Messi nek snimi. Dušan Vidović i Bosnija Vlog. Posjetite na kanal, veliko se šerujte. I evo sam da odgovorim na pitanja neka, sam da idem na svoj kanal. Ali evo samo sad ću vidjeti neki to nije uradio, tako da... Evo ga. What the... Evo ovdje, samo sam jedan klip, on sam pobrisao. Mislio sam da snimim rap. Evo pitanja. Eldare, kada ćeš praviti vlog? Govorit ću opet, objavit ću to. Vlog ću pravit kada bude, kako se zove, kada budem napravio kanal Bosnija Mafija Vlog, Bosanska Mafija Vlog, tako će mi se zvat kanal. Onda drugo pitanje, što je, kada ćeš, evo ovako ovdje ću ja čitat komentare. Nije kanal, mislim Facebook. Kada ćeš, Eldare, a ne, ovo nije poslije. Znaš ja reći, šta je? Teško, kad kaže. Ti se glažu. Ovo koje god postavio, nek izbriši odmah. Ne spominje. Taj, nešto uradio. Montaž. Tako. Eto, to bilo to ljudi za ovaj klip. Ćao, vidimo se poslije. Opet ponavljam, pošaljite za 5. challenge, water challenge, Amel Messi, Dule Vidović i Bosnija Vlog. Tako, njima to nek urade, ako ne urade, znači se slijedi. Ćao!